إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد sumanyeme wanda Allah subhanahu wa ta'ala eshi nyumba moni ebo nofeno lejimoni ebo mofemo wancha wani chomo no ye masjid ne emelin neji Masjid Sahaba alo markaz Sahaba keko wolo ni Sheikh al-Allama Muhammad bin Saīd Raslān hafidhahullahu imma ke hani ibla nibi ke ko la ilaha illallah won ye ke ko anunyan ke agboji ke gbena ni na ke yue mo ni ji la ilaha illallah ne enye ni mene wo ba jin shi keje hadith ni Ibn Majah narrate ke hawo ni Nasiruddin Albani ke ne ke hadisi ne sahihi ni ana yue mo ne ke je an Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن ضوي كضوي النحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به Nu'man bin Bashir eweni eke akeke kone ken hadith ne emini eke gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam eweni eke ake inna mimma tadhkuruna min jalalillahi ona non nya chiota ninya yuo ninya gafi obekiri ni chon Allah subhanahu wa ta'ala e agbojeinge min jalalillahi non nya chiota ninya yuo ninya gafi obekiri ne chon Allah subhanahu wa ta'ala e agbojiyen ya tasbihi min at-tasbih ka tasbihi ya tasbihi fi mu'min wa tahlil ka la ilaha illallah kamo wa tahmid ka alhamdulillah kamo ne keni nyafiyo yan'atifna hawla al-arsh ama fuwa mehisa ya al-arshihi ama boli al-arsh yan'atifna ame bolu al arsh ko ke subhanallah no ke la ilaha illallah no ke alhamdulillah ne ke no ba ke nyimo man cho fi la adebo ni ama fi tawaf ya al arsh o zikri fe no ba fi no ni bala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ba ke inna mimma tadhkuruna min jalalillah no le aga shi no nya chiota ne chon nyumo agboje ke tasbih no ko no ba ke subhanallah no ba ke la ilaha illallah no ba ke alhamdulillah yan'atifna ama fi tawaf ima ama fi tawaf al arsh ama fi tawaf ya al arsh lahunna dawiyun ama ya voice ko lahunna dawiyun ama ya voice ko ka dawiyun nahl tumobeni wo voice yo ame egbeko ka me fi tawaf yo onu ona kan sente onu ona kan voice tomo wo voice ni ka ke adawi yo no ji voice ko ni oba nu shin onu no ni mo ko ke bon ke bo e ke voice ti won ke ye shon ke voice fi bibio tomobeni wo ame voice yo wo ni eji wo alo kolo ni kolo wo bi yawa ame hie gbe ko ni tomo wo bi gbe ame aboli al arish
mini jine ke nibi ni bolo arsh ne o subhanallah no ba ke o la ilaha illallah no ba ke o alhamdulillah no ba ke Allah subhanahu wa ta'ala fi ole adebo ni ama bolio al arsh lahunna dawi bala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke amehiye voice ku kadawiyu nahl tomo will be a voice bala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tudhakiru bi sahibiha ameho amemfe zikiri ken ha moni fio na ken zikiri ne ameho ame zikiri na amefi ofen ke habo bo shed ene je zikiri ni ole mena cho ene akhbar al-ghaibiyya ene temo ma akhbar al-ghaib temo mi message because al-arsh ani wanale wa fen wa kasini wana al-arsh shimoni ke wa ka sha al-arsh ye Allah moni ke wa ka al-arsh ye bala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bo akeshi ona o subhanallahi no ba ke o alhamdulillah no ba ke o la ilaha illallah no ba ke amaya fi tawaf ya al-arsh ine noji akhbar al-ghaib ni akhbar al-ghaib temo min sani ni balo abakebo temo min sani na abakebo bo muslim mini ji hemo ke yeli ye ongo ke ko no na abagbabo ye temo min sani balo masala sa igbabo ke ko temo min mini ji al-aqida hemo ke yeli ni atawo muslim o hie ke ko no ni abagbabo unseen messages ni ba bongo mini ji opposition ke hana kan unseen message ne neke unseen messages ne no ni kono ji akeshi obahiwi alladhina yu'minuna bil ghaib obahiwi efita ni bi ni akejommo fight ile because hime enako ni eba transmit beni eyo ken ha dwemmo ni dwemmo abon le fight mo no unseen messages akejommo fight ile example sirat is unseen message akhbar al-ghaibiyya no ewo obedwemmo ko no ba ke o ken fight ake sirat yellow sirat be ono no nji ake shi at-tasdiq oba yoyi energy muslim ke ko ni bi ne yo temo mliye no ni kono je al-iman bil ghaib Allah subhanahu wa ta'ala ke alladhina yu'minuna bil ghaib meni amehiyo temo minsaniye amehiyo no ni ko temo minsaniye no ni kabo muslim ono ji akeshi obahe oye namo gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam babo nakaini loje nakaini to ba fe ton na akeshi nakaini ke akwe chene ni ya reach ogbalo ni chene problem ye chene mliye je yuemo jino no ko ake galo ke lowe shino no ko ani okobaka ake hadith ehilo ehiye chene ni ya reach ake mene kokeje mene ngo mene ji Nu'man ibn Bashir e kokeje gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam namo kokeje Nu'man ibn Bashir ngo tabi'i namo kokeje tabi'i ngo tabi'i namo kokeje tabi'i ngo ahun de be ba shomo so keje akashi no kwachi na emini ni oya na akashi mokoni ekeleji ko iwemo ekokeje tabi'i no beni minni tabi'i bashi je na kan mo po afokole no jino no ba na akashi na kan iwemo no ne ke je anokwale ni until ake aba na chain koklo ni chain e ba link to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni division be na ke chain mi hope ake chain yan no shi je dwomojuro ni akesusuo na ko akeshi ene je na kani eja ake aya na eke no je na kani je dwomojuro na akefio because agbabosan ken kono ko ni bo ona
khabarul akhirah ake jomoe sai je jomojino ni ake weo je jomojino na ake jejo yuemo na ejite mo me yuemo no ene efita akhbaru al ghaibiyya eji yuemo ni temo me yuemo no ne kabo muslim ono no ji ake shi imanun bihi obahi oye shi many ameka mesusumo fio islame no ni amefio ji ake shi kesane ko ba ni kowo sesane ko here ewe ken kowo sesane ko here ame yuso ame dwemo ni eda ni ameke bo ame o monde akashi amba break na kan wie mu akaje anokwale ni eja ake bo denje ko dwemo asusu kenyu mo ke neken te ba fe ten hu na ba aka akashi neken ye benimi ni no na agbabu je no ko ni o na ko himbe ni no ko ni o na ko himbe onye po susu we o ha no yiwo namo ba ke bo akashi Allah subhanahu wa ta'ala ke ake wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda wa ba shwe ame te ba shwe ama hatin ani a chula ameni ha ni te ba shwe ama hatin because many ba control at the sign ye lamenji zabani awa amba je ko keje lami na amba shwe ame na makama wo lami alo te si ne ba ji hatin no mo fe mo no ko dwemmo ba ka ko okay o dwemmo be ba sa ni bi ye onsin ne be bojimo no be dwemmo bo mojimo gba balmo sallallahu alaihi wasallam ba gba bo akashi ene na be ne ba ji moko be ne ye icho ne ke ba ke bo ake na be ne ba ji balmo sallallahu alaihi wasallam pe e ja ke Allah subhanahu wa ta'ala yu akashi alimul ghaib la yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul eke le jimoni le te momeni le Allah pe jimoni le te momeni ni nega te momeni ne efe le fan ke ha mokomoko be jamoni eji balo ni Allah subhanahu wa ta'ala ba gbale ne kene no obo no condemn unseen things ni bi ne yo wose na agbegbile no ko dwe mon condemn na mo jimoni gbabo akeshi na kan ni eje na kan nyena problem nyena issue say so no fe no na eji unseen ne wono no nja kashi al iman bihi wa hi alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata ejake alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahad lejimo ni le temo minni ni temo minni egbele chomo komoko illa man irtada min rasul bejamoni ekmono ekmele ye gbalo ya amni ni ba kele ke kone ke temo minni ne bejamoni Allah subhanahu wa ta'ala kele no wakaje akashi hadisi ke bo akashi noko ye wose na agbegbele no neke eyo eha dani bo ba aka shi je na kan ni beja bo hu aka ebo noko klo ke kono na ke ayuo because temo minni no ake susumo pete no ake susumo pete ene fe fine how insha Allah na'am no muslim ene jino ni sane nye keep ye nye yichi amri mo fe mo ni wose Sunday ne be ke dwom susuye no o san o dwen ke oko ene ni ne Allah ke ene ke ni ba se ke ene ke ko subhanallah nya no ya ni ka se mo no ni woni le lo chano ne ke agbalo mo sallallahu alaihi wasallam tudhakiru li sahibiha if your tasbihi if your zikri moni ke ama yuhibbu ahadukum an yakuna lahu ani anyate moko iba sumo ake ena alo eye man yudhakiru bihi moni ba fi zikiri ehale ani wate moko sumo lo njegbenshi ya la ya au la yazal noji shakkar rawi au la yazal alo moko iba sumo akeshi da ena moni mfe zikiri ye ba mi lo that is how la yazal muslim if you find how jayyid طيب نو رواه ابن ماجه ان ابن ماجه narrate وصححه الباني ناصر الدين الباني eke hadith ne is authentic hadith wale mani Nasir الدين الباني subhanallah subhanallah haba mala nyuma ajaje kuma onye kasi yani wallahi nye kasi ya Islam
nye kasiani nani nyeje amebenili they don't have it nothing no go be because ona ke oshurafo ama money hingme ko bi e le yo manche oshurafo ama money hingme ko bi e manche ni yeje me because oshurafo is on money hingme ko mi eleji manche yeje me shurafo yi aloje na ke game ke rewo eni ni le be Germany money kase ko ni ba ka ke shi le malam because ni le be Germany ni le ko e onyo ke nyi zongo da bi zongo bi ekpele mo da bi da onyo ya tele na ke ni le na no ko ba nyi zongo no never be fe be ni zongo efite ha o ke no chen zongo no tele ko me no te zongo no fe no na light off agbe kan ye awobo mi le yiwo amega ke na ya zongo da bi da agbekani e abagbekani e me le yiwo ni mi le taje le yiwo o ya pa na agbekani e ni ocho to e ko no ocho now woni le lo chano ni ke min jalalillahi e chon bo shishin ake ka ke min jalalillahi e ke bayanun lil mawsul al majrur ene hu nahu min sanin ene hu nahu min sanin ay min jalalillahi ike dhikri ni nyafiyo ni alladhi huwa jalalullah noni echon ake nyumo agboji noni ofiyo ni echon akeshi nyumo agboji no ike bayanu emin blamon lil mawsul al majrur no hiwa min jalalillah alladhi huwa jalalillah aw alladhi min jalalillah no jino ni echon nam no gbini oba fi no ko ni ji nahwu oba yue ke ko al mawsul ke no ni echon ta e bi e wa yan'atifna ni ko isti'nafun li bayani hali tasbih sa e gbulami sa e gbulami ke ko suban ni akefio tasbih mini suban mi na yo akefio tasbih a fi tawaf yana atifna eji explanation ko isti'nafan eko ni a repeatedly ni echon suban min hal ni amina ayo suban min na ayo na ka fi tawaf nyuma ne ne clear ene nahu ni wase ko ke wo she wo ba fi hal ke suban min na mini suban min na me yo ka fi tasbih amen fi tawaf na kan suban min na me yo na ni ene me ke fi ake ba min ke ha me ko me yo na we sane ba ni ame ke ha me ko no ke e ado jibu e a chon e ko wa ka ga da bi je na ke na ulama an-nuhat je na ke jibi na me ke dani ulama as-sarf mene ale aka shi ame yo ni le yasarf mi je na ka me fi tasrif no ba bi bo ke ko tasrif word na mene ji tasrif mene ji masadir naam konyo ji masadir ye no kwa ka shibo no drive o le ke ya ke masadir ye na kan ni ete ne hu ba chon ten Allah ajajo ke wa dawiyu e ke dawiyu e ben chon sho huwa ma yadharu min as-sawt e ke no ne ji opo ye gbe wa yusma'u inda shiddati anu he ke nawa wa yusma'u anu he inda shiddati ke ja ka shi nawa wa bu'dihi kaja ga she yashon fil hawa ya koyo mini shabihan bi sautin nahali itomo will be a voice ewo balmo sallallahu alaihi wasallam yewi no ne hwe yo no ji akashi ohoye alo ko dwemmo ba susu e no ka akashi ene je yue moni sana ahia ye na kan ba fi alo to ba fi ten wadile lo chano ne kyake وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على غراس هو خير من هذا أن يسمون أكما تشوني نكوني أدو
noko na ba dun ni efe enelo aka ke gira se noji noji like mo atoni na ka kole ona be na dun duade agarrasa choyo mone aga aka church alo noko ni anesle omo anes na ejiko na abafa na akaba woshmo ke ha na ekwen na no eke anen chonye nindumo ni efi no ni nyefi olo taqul no jinya ke akashi subhanallah kenya ka aka subhanallah no feno because ka ke ni dumo ake oba duniye no jino ni mi walayo no jino ni mi hu ke man rely no ne ke man ne akola akashi ne ke acho man akashi ji ma ko ni economy ya good no hani Yusuf alayhi salatu wassalam beni mini iba manage Egypt e femme ke ni dumo le wo ni na moko be ni efini dumo no na Allah subhanahu wa ta'ala e ba aka shi e pele kiyo nu keje wen ni ekechon ni namo ke hanye kenye ko loye heno jomo ba ken clean ja ka shi ni adun ni ba kwen because no jini namo ken clean ni noni hife ne fen ja ke no ba ke subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ka o ken ken yugrasu laka bi kulli kalimatin minha shajaratun fil janna eko fen ko e abadun e ba choncho na dun ahabo ye janna ko ke ne ken why me no waste our time me no ba waste our time ni o ba fito be ye no ko ni e be isa ka fiti o be ye ke o ke subhanallah no ke walhamdulillah no ke wala ilaha illallah no ke wallahu akbar yugrasu laka bi kulli kalimatin minha shajara aducho e komi fe komi e aducho kulli kalima minha shajara no ke subhanallah kalima ni loje kalima رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني ابن ماجه ناريتين حاكم المستدرك صاحب المستدرك إن حديث ناصر الدين الألباني كأن حديث صحيح إنسان بيبويكو أغشو لناصر الدين الألباني لو وشلافو ياما monihim be komie le yo mancheje Allah ajaje wo na'am wa an abi mas'ud radiyallahu an qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqitu ibrahima in unseen message se ko ni noko ke ko unseen I mean wo ke al imanu bihi muslim o ba he oye ka ke wa ke shigba lon ke e ke wo ke ko te momini because Abu Jahl me amejite momini aiwani mushrikai amejite momini aiwani ni ameke yorof ke gba mo sallallahu alaihi wasallam ka ke shin choko ye la amini ninu ji me ni babo te lami ameni ni namba yi shajarat az-zakum eke ameke yorof ameke yefo كأنه رؤوس الشياطين يقول كأنه رؤوس الشياطين بامن يفو ni no feno na ejite mo minni bo muslime ono je al imanu bihi no Allah subhanahu wa ta'ala meni ehete mo minni yi ejia meyi ye suratul baqara mi kenklen ko jinshilo ba no ejia me ni no ji kenkle ne ba chon ame okadie
dani e ke bo akashi amesolio no jino ne ke jishi alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salat wa mimma razaqnahum akabo egbe na lo akabo egbe kona no ne ji te mo mi ni no ni kon no jale iman bil ghaib no dano ba bi mo ko sani asa no le ke ko te mo mi ni mini ji esusu mo ke ko te mo mi ni mini ji he mo ke yele ke ko te mo mi ni ke awie no ko ne ji te mo mi ni mini ji muslim opposition ke ha te mo mi ni opposition mini ji opposition ani o ye say ye te mo mi ni amini alo obesi muslim obesi ye te mo mi ni an ke Allah wi te mo mi ni obesi ye ke bar masala wi te mo mi ni obesi ye نعم فقال نكايني لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال إسراء لا مكان دام جاب ميو إنه هو حديث إنك بال محمد صلى الله عليه وسلم بي إنك إبراهيم عليه الصلاة والسلام بي ليلة أسري بي بيني ملين بيني بجنا مؤمنين أكمي فقبه jenamo gbefan ka ke isra noji gbefan jenamo mili noji isra bina ka mi fan gbe ye ne ken jenamo ne mili ya faqal ibrahim ka ke ya muhammad o bar muhammad sallallahu alaihi wasallam aqri ummataka minni assalam kama ummataka shi min ha sallama min kama ka assalamu alaikum ibrahim alaihi salatu wassalam wa akhbiruhum samano kama ke annal jannata tayyibatu turba yake kema ma ke shi janna ishiya feta ko duni no e ba kun janna ibrahim ke kemo we bi ake shi janna shia bini game ko tru ne noni ka duni ye mi no Sheikh ke game ko chon yin obi níbo ní kún ẹ̀sán ní èṣù ní kọ́ ìwé gan bá chọ́ wọ̀ ẹ̀gẹ́ ọ̀nà jẹ́nà ṣíà ní hẹ̀chẹ́ káàkẹ́ tayyibatu turba tó mọ̀ ọ́nà ní ìṣọ́ làákẹ́ṣe fẹ́tàlẹ̀ ẹ̀ ní ká dún nínú ẹ̀kùn lódì káàkẹ́ ní ìwòmí náà ìbá kún ó náà kẹ́ Ghana ṣe pọ̀ náà hìí gọ́ọ̀tà pọ́kọ́ ká mú omi ìbá kún ó serious àmọ́ ẹkùn gọ́ọ̀tà ní Ghana lẹ́ ní ìwọ́ ẹ̀hẹ́ frọ̀nfrọ̀n yes ẹ̀yẹ frọ̀nfrọ̀n tààtọ̀ lẹ́tẹ̀ frọ̀nfrọ̀n wẹ́ẹ̀dẹ̀ jù yes aljanna ṣe pọ̀ ẹ̀yẹ frọ̀nfrọ̀n which means ká dún yẹn mi náà Abraham kẹ̀kẹ́ wọ́n wò bí yẹn nà kàn yẹn eke azbatulma nuhu aljanna nu ni yo aljanna ni akeba shuwe ni ena dun eno nu jengo no ka ke azba nu ni jengo nu ni engo ni ka ke nu ni ngo na kan jibe no wo chole shino na achon ja ka no ni ngo bemi no kron al azba ni engo kake azba hu e ko mi of mu ngomo ejinu ko ne ngo wa annaha qi'anun ne no le akashi le aljanna eje qi'an heni kaje akashi nyumone eshuele baho ke nyake he ko yeni because no obana akashi anye ni aduni yejene because shipon mon ni aljanna shipon eje shipon ko ne mo ehien no nyu kanu shwe no nu efi ose na mo ke ha shipon na'am ne ke wa anna girasaha ne ke o no le ake no na adun ye jannat ni subhanallah lo ji no na adun walhamdulillah ka alhamdulillah wala ilaha illallah ka la ilaha illallah wallahu akbar ene ji no na adun ye ne ke shipon ne emri رواه الترمذي والطبراني في الكبير امام الترمذي narrate امام الطبراني له ان هو كان حديث ne dani
Nasiruddin Albani ke na ke hadith ne Hassan dan wagbala hadith Hassan mi ya biya ne babawo ke wa ke mba no mi ma Hassan ke sahihi fe no komeni ke akaba fe no mi ma Hassan ke sahihi fe no komeni shi ka ba ranka me aba ha me position say difference ni yo minjia kashi me ni narrate hadith na ke sahihi ni ana mokoye mini bejaneke mone a term of doubt a memorization is very strong. Hasane ayana mokoye narrator say amni amefe ameji thika amefe tumobini sahih hu amefe thika ji ame meni ahi amayo mefe amale lo ebemi shi Hasan mi ayana mokoyemi ni a memory be sharp to momeneme jeni a weak memory dabi a memory be sharp to momeneme because call a weak memory there's no way ni our accept o narration because aliaga she remember she je weak obake a weak na chon jeni to momenkebo no meneme memorization is strong than eno nakaji me de cho mene wake wa gbe woni kasemo na mla ke ha oye yemo kumeni okay wonyeme me bagba wo kani hadith ne na gbe hadith ne nona nakeja bawo ana abi hurairata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس نما كاكش سبحان الله بل ما صلى الله عليه وسلم نما كاك سبحان الله نما كاك الحمد لله نما كاك لا إله إلا الله نما كاك الله أكبر من إنسمونو في نفينو نهونو akpeno fenofeno ni nuhunu akpeno mini je ne shishi ni makaka subhanallah makaka alhamdulillah min sumondo fenofeno ni yojele kaji cheliye no feno no ba na yejele mi ni min sumo ene fenakan ni efe kemo mi no ni bejele mi shika mancheyeli gbena neken oyeneken no feno ni hunu agbele yin eye no neken ni ne min sumo ene fineken no ne o nyahani woke woyemo awabi ene oni inshallah ke wasole watan she indaka nasiha mafi طيب نكتفي بهذا وكويم عوابينا هوني ك وصلي وطن هوني نان وطاشن وباسان فيو يصلي موسى إن شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته